Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Ibadat yang hana suatu pu balasan kecuali Allah. Saking raya tat balasan, drone Allah yang tupu dumna raya balasannya. Lebuh amalan salah satu puasa. Yang kedua, bersabar menghadapi musibah. Yang ketiga, memberi kemaafan kepada orang yang menyakiti kita. Yang memang buat hak mendung. Tanya sakiti legop, ipengut tu, dipehina legop tapi tak sabar tak pemaaf. Yang Allah beri balasan luar biasa sehingga hana satu dum naraya kecuali Allah. Puasa juga salah satu. Salah satu ibadat yang luar biasa ganjaran pahala puasa. Yang puasa secara umum, apalagi mio puasanya tak lakukan bak belum-belum yang mulia lagi, contoh 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah. Maka ulama benar anjurkan amalan pertama yang katanya perbanyak pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, pertama puasa. Nyoik puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah. Usahakan bak uro 8 dan uro kezikur. Uro kezikur malah puasa uro kezikurnya mampu menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu.